Lazareva subota ili vrbica je prolećna svečanost koja se održava uoči praznika Cveti. Danas u gradovima to je pretežno dečiji praznik, kada deca u povorkama idu oko crkve, okićena zvončićima i vrbovim plućima. Po pravilu su u vrbicu išla školska deca, nekada obavezno sa učiteljem. Svečano obučeni, đaci su nosili oko vrata zvončiće i uz pesmu radosno zvonili. U selima se vrbica proslavljala drugačije. Tamo su grupe devojaka koje se nazivaju Lazarice išle od kuće do kuće i pevale lazaričke pesme. Lazarice su bile lepo obučene, bogato iskićene, predstavljajući početak letnjeg perioda. Bile su rado dočekivane po kućama i darivane raznim poklonima.